تماشوانین هیجا روز باش سری سبها زویه نها دما تاشتیه زوستانه و دنیاجی ساره از هاتما تاشتی بخم لمالا برپرسه اوفیسا پیوندین ریخستنا آثورین دیموکرات لسوریه کو زندانیه کی سیاسی یه کفنه یه بریه هروها چالکوانو سیاست مدارکی کفنی باجار قامشلویه کو اوجی بريس جابرييل مشي غورييا روج باش صباح الخير روج باش بريخ صفرو صباح الخير شكرا لك تفضل سباس كرم بك از دسبيكي دا دخوازم زانبم كاتاشتي تشيا اهلا وسهلا قبل بری هر تشتی سلاو و ریس بو تلویزیون رودا و تماشاوان نوی سلاو بو تجی ویویان و بو هفکارین لگل تجی هفجی نامن اف تاشته جمره آماده کر در فتک باشه که ام لگل هف تاشته بخوان هیوی دارم اف تاشته بدلوا به شكرا لك انا ما بعرف في هذا الصحن سباس نظانم ويسنيكي بالا من كشانت افتشيه اورنج طالع حلو انا شو هو مكوناته هلا هي في میوه کی تال هیا ججور میوه ترشه ناوه میوه نارنجه هنک طالبون اوه هیا لی رچل اوه بگوز و گوز هنده گلکی خوشه لذيذه كثير راستا تعلبون بيرا هيا افسي جورين زيتونان جي از دبينم حقيقه في نوعين منهم براستی دو جور جوان جزیتونین عفرینه نه ین کسک و رش لیه رنگ الماسی جدارکیه لحوش میا کبن هیا هر سال ام و همو اندام مالبات جوه داره بیبر و زیتونن وردگرن انتاجه وفير جدا سيد جابرييل يعني بيسعدني افطر معك بريز جابرييل اسكيف خوشم كو ازي ايرو طاشتي بتربخم مجار وبرسين من جيهنا ددس بيكي دا دخوازم تو هنك زانياريان لسر ريخستنا آثوري بدا بينران كان جهاد دا مزراندن وكاري ويد صالين شوي دا تشبون عملها في السنوات السابقة المنظمه الاثوريه ریخستن آسوریا دموکراتیک 15 تیر ماه 1957 هاتیه دامزرانده. دامزراندناوی جی پشتی نیزی که مهکه جه دامزراندنا یکمین پارتیا کردی بو لسوریه. ریخستن آسوریا دموکراتیک یکمین ریخستن در ریزین کلدان، سریان و آشوریان ده. لهمو جهانه دامزراندناوی جی پشتی بزاوه که جسازی و دزگه روشنبیری جواکی و نتوایی هات که به تایبتی لناف خلکین قامش له دهات کرن جبر که دامزراندن لقامش له بو في مؤتمركم الأخير دو كونفرنسا خويا داويدا بريا صالكي قال لك جوهرتنين ريخستني وكرن بشي در باسبونا صالكي تشيبو مجاري كوتا كز سركرن تركزون عليها الآن في الحقيقة لکنگره میا داوی یا سیزدمین ده سبات بوری ده گوهرتنک ده پیکر سرکردهیتی ده هات انجام دان از برپرسکی بره یه رخستنی بوم نهاجی برپرسکی دن هیا او یک جی رباز دموکراسی تکزدکه کو رخستن لسر بره و ده چه او جی بره را دست کرن و گوهرین پوستین برپرسیاری ده همو دستین هلبجارتی ده با آوه که کو نج مافی تو سرکرده که هلبجارتیه بهتر جدو گران ده پوست خدا بمینه او یک جی کم لولاتین روشلات ناوین تدیتن لی جوالی سیاسی و ریخستن تکیزی لسر و ربازه کریه که لسر بره و دچو او جی او که کار لگل همو هزین اپوزیسیون نشتمانی لسوریه بکرن دناو دا جی پارتین تفگرا کردی جبو بدست خستنا مافی نتوین سوریان و آشوریان لسوریه و بجیه کرنا دستور لوان مافان را هر وها جبو گهشتنا به سوریه که دموکرات اسکولر باوریه به همه رنگی و نتوی بینه و رزیل مافین مروفان بگره لسر بنگهن دادوری و کوی و هفبشی سر راست جی دنابرا همو سوریان ده بی آوا کرن هلا بإمكاننا نفطر ومع الفطور أمكارن بخون وبآخفن بريز جابرييل بريز غريك دنا براوا وريخستني الدنيا سرياني وكلداني هنا المنظمات والتشكيلات السريانية والكلدانية ما هي خطواتكم لتوحيد غافين واجبو يك ريزيو يك هلوستية تشنا الداخلي وتوحيد صفوفكم ومواقفكم
براستی ناکوکیین کورد د ناوبار مدانینن روشک حزبی هیا راسته لی ناکوکیین کورتننه ji çend salan ve li Sûriye sê hîzb hene rêxistina a Sûriya Demokratîk ya kevin e Partiya Yekîtiya Suryanî jî heye û Partiya Aşûriya Demokratîk jî heye ku bi taybetî li navçeya Xabûr çalak e rêxistinê jî li gel her yek ji wan her du partiyan heftê gihîştinek îmza kiriye ew heftê gihîştin tekeziyê li ser prensîp dost armanc û xwastekên hevbeş dike ku hemû aliyan li xwe kom dikin em jî li gel wan û hemû dezgehên din ên ser bi kildan Siryan و آشوریان و به بردوامی د گفتگویان دنه جبو یکرنا نرینان لسر داخوازین می نتوی جالیه که و جالی دن و جبو دیارکرنا نرینا خود دربار سوریه پاشه رو جده از جا خفتنا تفهم بکم کنا کوکی دنا برا و ریخستنی دون ده توننه دا کوکین کو هنه چنه شو هنی تاوی که هر پارتیک جوان هر سه پارتیان ریز و جهه که سیاسی تایبت جهه و کمیناک پارتیا یکیتیا سوریانی بشک جریوه بریا خسره و انجمن سوریه دموکراتیکه هر وها پارتیا آشوریا دموکراتیک بشک جه انجمن سوریه دموکراتیکه لی او یک لجمع نناکوکیه ریخستنا ما تاوی که دی ائتلاف سوریه ده هر وها د دسته دانستاندنان و کمیته دستوری ده لی تاوی وی که جی کانالان د دست خود دهیله نه تنی لگل پارتین سوریانی و آشوری لی بله لگل همو هزین که دبل لگل وی د ناکوکی سیاسی ده بن لسر بنگی ها باوریه به برنا ناکوکی آنده که دوی باوری که آشتیانه و دموکرات به طيب إذا تم الحديث عن الوضع الحالي اگر ام بحث روشا نها بكن نها د چارچوبه یا رفبریا خسرده د خوازین و پیکتین یانجی روشوا وکو خویا وکو سالین برینه كما هو في السابق لا جديد براستی ریوبریا خسر هنک بینگاوین بنگهین آویتن او جی د دربار بجیه کرنا مافی نتویان ده گومان لسر وی که نینه لی پیوستیا وی که بر رواتیه هیا جبر که او دستلاته که دفاکتویه و لداره بریارین که دستینه دبک و روش یاسای نستینن ام به معقولیت که مازن دانستاندن لگر ریوبری خسر دکن ام دبینن که ریوبری بهنه کارین ارینی را بویه و که میناک روش اولهی و آرامی پیدا کرنا خدمت گزاریان لنافچه او همو آلین ارینی نه جوه ریوبری را تینه هجمارتن لیتی بینی جی لسر هنه که او خواناس پر پرنسیپا هبشی لگل همو پیکاتیان دو قوناغه که ده جی هنک آستانگی لسر هنک آزادی سیاسی هبو به تایبتی لبرانبری کسین که نه لگلوی بون یا جی دجبری آراستین ریوبری بون هند بینین اف اداره یا امر واقعا هلبت گلک ریوبری لجر روش شر سوریه و لجر روش دجدستان رژیم جی کنترول خوره لگلک نافچهان ریوبری هاتن دامزراندن بسدم روشه هاتن سپاندن ایدی او ریوبری دفاکتو نه دما که هم دبیجن ریوبری دفاکتو نای ویواته که روشک نرینیه لیبل یاسای ناو دولتی جی دسپینه که روشن دفاکتو ده انجام شران ده چه دبن جبر که پیوست ریوبری لوان نافچهان بین درست کرن جبو بریوبرنا جیان خلکی یا انجی کاروبارن روشانه ین خلکین که لنافچهان لجر دستلات دوان ده جین ام دکارن بیجن ریخستنا آثوری دا خوازا اداره کنو دکه و چه شوازی و اداره کوهند خوازن هلبت جه سال 2010 و ام لگل پارتیا یکتیا دموکرات و انجمن نشتمانی کردی و چند آلین عرب کتن دانستاندنان جبو گهیشتنا بر رنگ یکی ریوبریه لسر بنگه هفبشیه و دابشکرنا برپرسیاریه دنابرا همو پیکاته نافچه دکو آوا ببه ای روژی لجر روشا که ام تیده دجین به تایبت نافچه ما نه آرام و نه جیگره به تایبتی لحرما جزیره که گلک آرتش و هزین بیانی لحنه ام دبینین که گرتن لپیشیا لیستنا به پیکاتین دوره و گر کرنا فتنه دنابر وانده دوی لسر بنگهین راست بناوا کرن او جی برای دوباره پیکر کرن ریوبریه با آوه که نوکو همو پیکاتیان لسر بنگه هفبشی و ریزگرتن دنابر توانده لخوا بگره او جی جبو پاراستن آشتی لوی نافچه و جبو پیکانین خواسته که نافچه برای بلند کرن آستا خدمت گزاری و تندرسی والیندن سيد جبريل كنت
معتقل سابق برز جبريل تقرتيك سياسي برية دزندان حكومة السورية نهاجي وهناك حاليا الحديث عن عودة بحثا فقرا حكومة السورية تكرن ولهنجانجي فقريانا يعني تمت العودة في بعض الأمور. هل تؤيدون عودة النظام السوري إلى المنطقة؟ النظام بشكله رژیم به آوای خواه نها او بخواه رژیم بری 2011 رژیم لسر بنگه دورخستنه و یک پارتیه و سیستمه که اولهیه یا سردست هاتی آوا کرن. ام آلیگریا و گر رژیم دکن لپشتی انجامدانا گوهرینه که دموکراتیکا راستقینه ده سترکتور رژیم ده لگوری بریار ناودولتی یکم جی بریار 2254 کو و گوهسنه که دموکراتیکا راستقینه بپیکانین لسر بنگه دستوره که نو انجامدان هلبجارتنه نو که ولات جه سیستم زوردستی و دستلات اولهی و گوهز سیستم دموکراتیکا هفچرخ کو خواسته کن همو سوریان بجیبه که. الآن هناك مفاوضات نهضا نستندن دناف برا ريف بريا قصروا حكومة السورية دهنا نيرينا والسروان دا نستندنان تشيا. ما هي مواقفكم من المفاوضات بين الإدارة الذاتية وحكومة دمشق؟ خيار الانخراط بجارده یا تولیبونا دناف دانستاندنان ده که ریوبریا خواستر لگل رژیم انجام داده بجارده که تایبت به ریوبریه یه لی همو که از دزانه که دانستاندن راستقینه نبوی آوایده نکرن جبر که متوان او رژیم گله که از مون کریه و ناس کریه کش گله خواره جتشته که دانا که جبر که اگر اوش گله خواره دا کتبا ایدی سوریه ندگیهشته و روشا کارسات آکو نها هیا همو دزانن دناف دا جی پارتین دا چارچوه ریوبریا خسر دا که دانستاندن راستقینه اون یین که لجیر سرپرشتی یا گشتی نتوین یک بویل جنویتین انجام دان او دانستاندن که دبه دا انجام دا بینه کرن لی بصدم روشا کارن لشکری لعدل بود دورندن نها هاتن را گرتن لی داوی ام باورن که دانستاندن راستقینه دوی به سرپرشتی نتوین یک بوی بن لگوری پیواجویا جنیو و بریار نتوین یک بوی یکم جی بریار 2254 که نقشاره چاره سیاسی لسوریه نشان دایه آستانگی لپیشی هنه بشک جوان گریدای رژیمینه که قبول ناکه تو گوهرین لسوریه بینه کرن به برواجی و ایکیجی او دخوازه برای چاره لشکری روشه و گرینه و کبری 2011 از باور دکم او یک جی زحمته لپشتی آرامبونا روشه و بدایبونا کارن لشکری از گومان دکم دوی دربازبونا دناو دانستاندنان ده بکرن جبو پیکانینا و گوهستنا سیاسی و آواکرنا بنگه سوریه که نو نه لسر بنگه که یک پارتیه یا یک نتوی آوا ببه لیبل آوا کرنا سوریه که نور لسر بنگه دموکراسی سکولری و هفدمی که داخوازن همو سوریان بجیبه که بعد عام 2011 بشتي سالا 2011 وكريزا السورية هجمارة كمزنج سريان آشوري وخريستيانا كوش بربون أمار للسرفية كل جموة هنا الإحصائيات يعني هل تملكون أي إحصائيات حول هذا الموضوع؟ حقيقة إحصاء براستی آمار راستقینه نینن بلكي تعادزيها في مش زواكر حقيقة براستی آمار راستقینه نینن لی نرخاندنین مو نرخاندنین کنیسیان که او راسترن بهتر جوه هجمار سریانین آشوری و خریستیان جزیره و سوریه کوچبر بون نرخاندنین نتوین یک بوی هنه نيف تقيس يعني ایرو لجزیره نزیکی 50,000 مروی هیا تشتا هری خمگین دوی کوچبریه ده اوه که به صدام کارین تروری هاتیه کرن یانجی به صدام نارامیه یانجی روشن دبار جیانه او کوچبری هاتیه کرن هر وها نبونه باوریه بگیهشتن به چاره که جی مخابن پرانیا کسین که کوچبر بونه جوان بون که او جواکا زندینه جوان کوچبر بون لديكم ممثلين في اللجنة الدستورية؟ نونار نواد لجنية دستوري دهنا وأف مجار الورقوتو بيشكريا دخوازين ودوي لجنية دتشنا وما هي مطالبكم في اللجنة الدستورية؟ في الحقيقة اللجنة الدستورية براستی کمیته دستوری نه او جهه که امتدا بحثا کوچبری و دربدربونه بکن لیو روشک گریدای همو سوریانه گریدای کرد عرب و همو پارزگهانه به صدم زحمتیا روشه لسوریه لی دو کمیته دستوری ده اما که ریخستن آسوریا دموکراتیک نرینه که میا تایبت هیا او نرین جی و که نرینا پارتیین تفگر کردیه و گلک آلی نشتمانیین دموکرات جی
الكثير من القوى الوطنية الديمقراطية. پەیوەندیت ناوبەرەوە و نونەرین کوردان دلژنەیە دەستوریدا هەیە؟ بالتأكيد نحن على بێگومان پەیوەندیên me hevpeymanî hene. Em hevahengiya gelek karobaran jî di navbera xwe de dikin. Di derbarê çareserkirina pirsa pirnetewîtiyê li Sûriyê, her wiha daxwazên neteweyan li Sûriyê, wiha jî dîtina Sûriyê weke welatekî pirnetewe ji Ereb, Kurd, Suryan Aşûr, Türkmen û yên din pêk tê. Her wiha pêwîstiya mîsûgerkirina hemû mafên wan ên neteweyî û zimanên wan, çanda wan ku ziman û çandên wan encama dîroka Sûriyê û şaristaniya Sûriyê ne, nêrîneke me ya hevbeş heye. Heftê gihîştin di derbarê şêweyê dewletê hene ku dewleteke sekûler a demokrat be û serweriya tê de jî ji gel re be. Desthilat jî bi rê hilbijartinan û radestkirina desthilatê bi awayekî aştiyane derkevin. Dewletek cudabûn di navbera desthilatan de tê de hebe. Serxwebûna dadê jî hebe, angu dewleteke hevçerx û nû be ku bi hemû wate û pîvanan bihayên nûjenî werbigre. سيد جبريل، الأحزاب الكردية منقسمة فيما بينها. برز گەبریئێل پارتیên Kurdan di nav xwe de dabeşkirîne. Beşek ji wan di nava îtîlafa opozîsyonê de ne û beşeke din tê gotin nêzîkî hikûmetê ne. Hûn bi kê re ne? مع من ترون إنه الأقرب إلى الواقع؟ Derbarê me, rêxistina Sûriya Demokratîk tevlêbûna me ya di nava opozîsyonê de ne ji sala 2011 ve dest pê kiriye. Lê berî wê çaxê bi gelekî dest pê kiribû. Tu dizanî em di karên nehênî de bûn. Tu rojê rêxistina me jî ne ruxsetkirî bû. Lewma berdewam di nav rêzên opozîsyonê de dihate hejmartin. Bi fermî ew beşek ji opozîsyonê bû. Ji wê dema ku sala 2005 tevlê ragihandina Dîmeşq ji bo guherîna niştimaniya demokratîk bû. Pişt re bû damezrînerek di nav hemû çarçoveyên opozîsyona niştimaniya Sûriyê de. Heta digihîje komîteya destûrî. Ez dibêjim komîteya destûrî bi wateya ji destpêka Encûmena Niştimaniya Sûrî û Îtilafa Niştimanî ve pişt re desteya danûstandinan. Lê kîjan alî ji realîtê nêzîktir e, bi rastî ev bijarden e. Ew partî didine berxwe. Ez bawer dikim weke ku berî niha min got, dampêdana siyasî îro li gel wê opozîsyonê ku netewên yekbûyî dampê dide. Mebesta min jî desteya danûstandinan a Sûrî û komîteya destûrî ne ku dampêdaneke navdewletî pê heye. Encûmena Niştimaniya Kurdî jî beşek ji wan çarçoveya ne. Her wiha hinek aliyên din jî hewil didin weke Encûmena Sûriya Demokratîk bi hemû awayan hewil dide bi rêya platforma Qahîreyê derbasî van çarçoveyan bibe ji bo ku dampêdana fermî û rewa di nav wan çarçoveyan de bi dest bixe. ما هي الرؤية التي Nêrîna we ji bo çareserkirina krîza Sûriyê çi ye? سوريا؟ الحل في سوريا برأيكم كيف سيكون؟ Bi baweriya me çareyeke leşkerî tune ye. Tevî hemû axaftinan li ser pêşketina rejîmê li vê derê û li wê derê yan pêşketina wî awayî yan li vî alî. Lê di dawiyê de çare siyasî ye. Çareya siyasî jî nabe bê avakirin. Eger ne li ser bingehê biryarên netewên yekbûyî be. Yekem jê daxuyaniya Ceneviyek her wiha biryara 2254. Bi mercê ku berî wê kiryarên avakirina baweriyê bêne peydakirin bi awayekî rasteqîne û destpêkirina danûstandineke rasteqîne ji bo bicîkirina biryara 2254. Piştî gavên avakirina baweriyê di destpêkê de jî agirbesteke giştgîr li hemû Sûriyê û rêdan ku alîkariyên mirovî derbasî hemû navçeyan bibin. Ya ji vê û wê jî girîngtir ew e ku hemû girtî bêne berdan û çarenivîsa kesên wendayî ji hemû aliyan bêne aşkerakirin. Bi vî awayî dibe ku dest bi danûstandineke ciddî bi serpereştiyeke navdewletî û aliyên aktîv ji civaka navdewletî bêkirin. هل تؤيدون الحقوق Hûn bi mafê netewî Kurdan re ne wekû netewa duyem di Sûriyê de? في سوريا؟ Bi rastî mijara duyem, sêyem û yekem li cem me weke rêxistin em di ser wan bingehan re ne. Em hemûyan yekem dibînin. Kurd yekemin, Suryan û Aşûrî yekemin, Ereb yekemin. Di demekê de ku em weke netewe ji ber piştgûxistin û perawêzkirina êşiya ne. Em ji bîrokeyekê dest pê dikin ku em piştgiriya hemû mafên neteweyan li Sûriyê bikin. Di serî de mafên birayên me yên Kurd ku ji ber piştgûxistin, perawêzxistin û cudakariyê bi dirêjahiya salên avakirina dewleta Sûrî êşiya ne. Weke min got heftê gihîştinên hevbeş di navbera me û partiyên tevgera Kurdî de hene. Li kîjan aliyê bin li ser girîngiya mîsûgerkirina mafên hemû neteweyan di nav de jî mafên Kurdan.
سيد جبريل أنا أعلم ئەزانم دە هەفتەیە دەرباسبووی دە هون لە باشووری کوردستانی بوون هون بسەرۆکاتیە باشوورە جڤیان دەرئەنجامی نوێ سەردانی چنە تلك الزيارة حقيقة قمنا براستی ئەم bi gereke serkirdatiya rabûn. Di nav de berpirsê rêxistinê Heval Dawûd hebû. Ez jî di nav de bûm û hevalê me Beşîr Seedî hebû. Duê serdanê de me cenabê Serok Mesûd Barzanî dît. Bi rastî hevdîtineke cêwaz bû. Heftê gihîştineke dualî hebû. Me tekezî li ser pêwîstiya avakirina peywendiyan kir. Di navbera rêxistina a Sûriya Demokrat û Serokatiya Herêma Kurdistanê de. Her wiha serkirdatiya Partiya Demokrata Kurdistanê ku me li gel wê li Selaheddîn hevdîtinek encam da. Me guhdanek dît ku ji aliyê Birêz Mesûd Barzanî ve heye ew jî li ser giringiya hevgirtina hemû pêkhateyan. Ji Ereb, Kurd û Suryan û Aşûriyan ji bo pêşxistina daxwazên wan ên rewa di proseya siyasî de ku em pêşbînî dikin deriyê wê bi rêya Komîteya Destûrî be. دفع بمطالبهم المحقة في العملية السياسية التي نتوقع أن تكون بوابتها من خلال اللجنة الدستورية. سيكون لديكم وهين زيارات سردانين وهبن دروجين بيدا. قليل المقبلة Bi berdewamî serdanên me ji bo Herêma Kurdistana Iraqê hene û peywendiyên me yên baş ne tenê li gel Serokatiya Herêma Kurdistanê hene, lêbelê li gel partî û saziyên Kildanî, Suryanî û Aşûrî jî ku li wê derê hene. Peywendiyên me yên xurt li gel wan hene. Em dibînin ku Herêma Kurdistanê dirêjahî ye ji me re û em dibînin ku ew piştgiriyeke moralî û siyasî ye ji bo me û hemû tevgera niştimanî li Sûriyê. المسؤول بەرپرسێ پەیوەندیên rêxistina ئاثوری یا دیموکراتیک li Sûriyê سپاسش بۆ te. Gelek spas ji bo we jî. تماشاوانên hêja bi vî awayî birgeya me bi dawî dibe gelekî spas ku we jî temaşe kir. Şad û bextewar bin.